Salibonani bantwana benkosi, uyabingelelwa ngelihle igama lomfeli wethu Jesu ozayo masinyane. Siyabonga uThixo wamazulu osigcinileyo kwaze kwafika sona lesi sikhathi njengalokho ehlale kwenza. Ya asomaplan ethu, ayisomzamo yethu, ayisiko kwenza kwethu okusenza sibe khona kuze kube lamhlanje, kodwa kungenxa yemfihlakalo yesiphambano, umhlatshelo kaJesu okungawo umhlaba lezoni zonke inzalo kaAdamu kube khona kuze kube lamhlanje. Haleluya. Masimbonge, simbonge njalo nje ngecebo lesiphambano. Haleluya. Haleluya. Singakangeni enkonzweni yantambama kasibenzele ilizwi lomthandazo. Babo ingcwele, babo thandekayo, siyabonga umusa lothando lwakho olumangalisayo, umusa ongasifanelanga. Sizone akulanto enhle ngathi, akulanto encomekayo ngathi, kodwa wena uyavuma siphile edlula amalanga, zidlula izinyanga, idlula iminyaka silokho singabaphilayo. Siyabonga Nkosi umusa ongaka. Siyaziphahlazela enyaweni zesiphambano, sithethelele ukonakala kwethu, sihlambulule konke okungalungi kwethu, siphelelise esiphambanweni, silungisise, singcwelise, ngoba konke wakwenza ngendodana yakho. Siyabonga icebo losindiso. Babo ingcwele, sizafunda imfihlakalo yelizwi lakho, sambulele yona, sibambe, sisindiseke umusa ungakavalwa, singakazunywa yikufa, ngenxa kaJesu omi njalo siyakhuleka. Amen. Siyabonga bathandekayo. Sizakhuluma ngaphansi kwesihloko esithi sona imfihlakalo esithandweni somlilo. Imfihlakalo esithandweni somlilo. Indaba yethu sizayithatha kuDaniel chapter 3. uDaniel isahluko 3. Ngenxa yokuthi indaba esiyaziyo. Ngenxa yokuthi indaba esiyaziyo, isitori esisaziyo. Ngizayiqalela kuvesi ngelika 16. iBhayibheli lithi yona, oShadraki, loMeshaki, lo-Abednego bayiphendula inkosi bathi, Nkosi Nebhukhadineza, kasidingi kuzilwela phambi kwakho ngale indaba. Haleluya. Haleluya. Abafana abathathu lapha. Uzakhumbula ukuthi khona kwakumiswa isithombe egcekeni laseDura. Inkosi uNebhukhadineza yalaya ukubana bonke abantu ngaphansi kombuso wakhe nxa besizwa imhubhe, besizwa imsindo, lakho konke okukhaliswayo kulelo lizwe, kumele bawe phansi egcekeni laseDura ngaphambi kwesithombe, bakhonze isithombe esasimisiwe. iBhayibheli izakutshela ukuthi khona uShadraki, loMeshaki, lo-Abednego kabazange bakhuleke, bala ukukhonza, babonwa bemile. iBhayibheli izakutshela ukuthi khona amadoda ahambisa iripoti enkosini uNebhukhadineza, bamtshela bathi, Nkosi, kanti awutshongo yini ukuthi bonke abantu bawe ngamadolo bakhuleke? Inkosi yathi, kunjalo bafana bami. Babuya bayitshela bathi bona akhona amadoda amathathu, bakhona abafanyana abathathu la kabakhulekanga. Ngiyambona uNebhukhadineza eqalisa ukuzonda, thukuthela, kwata, nyandikane, yashishinike. So ethi babafana abanganani laba abadelela iseluleko sami. uNebhukhadineza wacela ukuthi abafana bafanjiswe kuye, bafikiswe kuye. Abafana bafikiswa kuNebhukhadineza bebathathu benjalo. So uNebhukhadineza uyababuza ukuthi iqiniso yini engikuzwayo ukuthi lina kuthe ukhala imusic, amasotsha esiwa, ama-ministers esiwa, amakhosi esiwa, abantu abayizikhulu besiwa, lina lisele limile. Lingobani lina bafana? Lingobani lina bafana? So ngifuna ukuthi uzwe impendulo yabafana laba abayinika inkosi uNebhukhadineza ngenxa yemfihlakalo yesiphambano. Bathi oShadraki, loMeshaki, lo-Abednego bayiphendula inkosi bathi, uyilalele kahle ivesi, Nkosi Nebhukhadineza, kasidingi kuzilwela phambi kwakho ngale indaba. Haleluya. Haleluya. Bathi Nebhukhadineza, thina vele sathi sisindiswa, kasisindiselanga ukulwa, kasisindiselanga
selanga ukuzilwela, sasindisela ukuzophumula, sasindisela ukuhlala enyaweni zaloyo wasisindisayo. Loyo wasindisayo nguye osilwelayo. AbakaNkulunkulu kabazilweli kodwa bayalwelwa ngoba babizela ukuzophumula. Ngale sonweni besijikajika sithwele nzima, ya uthe esindisa wasiphumuza. Loyo osiphumuzileyo nguye osilwelayo. Bathi thina kasidingi ukuzilwela, ukhona osilwelayo, ukhona olwa impi zako-Israyeli. Bathandekayo, thina ekukholweni kasizilweli, kodwa osisindisileyo nguye osilwelayo. Kasibizelanga ukuzokulwa. Bakhona abantu abaningi abaplanayo abalale usuku lele khangele elale faka izikhiye emanzini ukuthi khona umthakathi mayesithi uyabuya amyenza athatha isikhiye athi uyafaka isandla afake emanzini aphaphame. Abantu bayaplana, abantu bayagaya izinto zokuzivikela. Ngifuna ukukutshela namhlanje ukuthi abasindisiweyo balala ubuthongo behle ngoba kabazilweli, bayalwelwa. Zwana abafana abancane bathi thina kasidingi ukuthi sizilwele ngale ndawo. Ukhona osilwelayo. Ngubani osilwelayo? Nguye osisindisileyo. Bathini? Bathi singaphoselwa esithandweni somlilo olavuzayo, uNkulunkulu esimkhonzayo ulamandla okusisindisa kuwo, njalo uyasilamulela esandleni sakho wena Nkosi. Uyayizwa yini indaba lapha? Uyayizwa yini indaba lapha? Bathi Nebukadneza, zwana, esimkhonzayo, osisindisileyo, esimnikeza udumo, ulamandla okusikhulula esandleni sakho, uyamandla ukusikhulula esithandweni somlilo. We have a God who is greater, who is mightier than our problems. SiloNkulunkulu omdala kakhulu, omkhulu kakhulu kulenhlupho zethu. So thina kasesabi lutho. uNkulunkulu ulamandla, esimkhonzayo ulamandla. God is bigger than our problem. God is bigger than anything. God is greater. Asimthandabuzi. Kasidawutha amandla akhe, sile assurance lesiqiniseko sokuthi uNkulunkulu wethu ulamandla. Hallelujah. 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 Asiqhubeke ngendaba. Bathina abafana, mana ngibuyele kuvesi ngo-18. Zwana uvesi 18, bathina abafana. Bathi loba engasisindisanga, sithanda ukuba wazi wena Nkosi ukuthi sivele kasisoze sibakhonze onkulunkulu bakho, kumbe sidumise isifanekiso segolide leso osimisileyo. Haleluya. Bathi namhlanje kumele wazi into eyodwa, ukuthi lanxa uNkulunkulu wethu engavuma sitshe la emlilweni, engavuma umlilo usilimaze, into kumele uyazi ukuthi khona thina kasiyi kukhonza isithombe sakho. Thina kungcono ukwamukela ukufa kulokukhompромisa. Uyakuzwa yini ukukholwa okuphilayo, ukukholwa okusebenzayo? Ukukholwa okusebenzayo akulandaba lokufa. Kungcono ukukholwa ukwamukela ukufa kulokukhompромisa. Ukukholwa okusebenzayo endaweni yokuthi kucompromise kuyamukela even idivorce. Kwelinye ilanga ngathi mfunda ngamadoda ngale ngesikhathi sedark ages. Ngesikhathi bethreatenwa ngokubulawa, bathi bona uma kuyikuthi ukuthula kufunyanwa kuphela ngokucompromise iqiniso lokulunga, akube khona ukwehlukana, even lomsindo, even lempi siyayamukela. If kuyikuthi ukuthula lokuhlalisana kahle kukhona kuphela ngokucompromise iqiniso lokucompromise ukulunga. If ever singahlalisana ngokuthula kuphela nxa sidala uthi uNkulunkulu, akube khona impi siyayamukela. Kungcono ukuhlala empini, ukuhlala emsindweni, siseqinisweni, sisekulungeni, than uhlala ngokuthula, sizwane, sihambe sonke sinyathezela iqiniso phansi. So abafana labo bathi if ever
uNkulunkulu wethu engasoze asikhulule. Wena yazi into eyodwa ukuthi isithombe lesi ngeke sisikhothamele, ngeke sikhonze into engakhulumiyo thina, ngeke siyebuza emadlozini thina, ngeke siyebuza kubaprofethi bamanga. Lanxa kuyikuthi umkhuhlane lowu utsho ukufa, singafa, asilandaba. Into esingasoze siyenze yikucompromise, yikunyathezela phansi iqiniso, yikunyathezela phansi uJesu. Hallelujah. Verse 19 kuthiwa lapho-ke uNebhukhadineza waphuphuma ngolaka, wakwata, so wadlinja, wayitsheba ngomakiti, wanyantikana umdala, iBP yaqansa, utshukela waqansa umdala, ebone edeleliwe kakhulu. Kuthiwa khona lapho-ke uNebhukhadineza waphuphuma ngolaka kuShadrach, loMeshach, lo-Abednego, wahle waguqula indlela esebaphatha ngayo, walaya ukuthi isithando somlilo sibaselwe sitshise okuphindwe kasikhombisa kule njayelo. Waphinda walaya ukuthi abanye bamabutho angobamba pheqe bempi yakhe bababophe oShadrach, loMeshach, lo-Abednego, babaphosele esithandweni somlilo. Kuthiwa umdala wakwata, so umdala wazonda, so umdala wathukuthela, umdala wathi yena isithando somlilo kasibaselwe kasikhombisa. Nxa kwakulenkuni zafakwa zonke, nxa kwakulepetroli yathelwa phezu komlilo, amapharafini athelwa phezu komlilo, umlilo utshise uze uphelele. Umdala kuthiwa waselaya, wakhomanda ngamandlanyana ayelawo, wabiza ongqavungqekethe bempi, amashamplani bempi, amadoda alamandla, wathi bambani ongafana lokhu likuphosele emlilweni, likutshise ongafana lokhu, kutshe kuphela kuzenze obani. Kuthiwa yikho amadoda la abotshwa elokhu egqoke amajazi awo lamabhulugwe, amaqhiye kanye lezinye izigqoko zawo, aphoselwa esithandweni somlilo ovuthayo. Bababamba abafana begqoka amajazi benjalo, begqoka amabhulugwe benjalo, baphoselwa emlilweni. Verse 22 umlayo wenkosi wawuthukuthele kakhulu, lesithando somlilo sitshisa okokuthi amalangabi omlilo owabulala amanxusa ayefuqela oShadrach, loMeshach, lo-Abednego. Ngiyayithanda yami iBhayibhili ngoba isebenzisa ukuthi amadoda lawa ongqavungqekethe, umashamplani bempi, iziqhwaga zempi, ingongonono zempi, babamba oShadrach, loMeshach, lo-Abednego, bababopha ngamaketani, babaphushela emlilweni. Ngithanda ibalethi babaphushela, okusho ukuthi bona babesemuva kukaShadrach, loMeshach, lo-Abednego. oShadrach, loMeshach, lo-Abednego babephambili kulawa madoda, beyibo abaclose to umlilo, kuyibo abaya emlilweni, but umlilo watshaya ongemuva. Uyeyizwa yini indaba la? Umlilo watshaya amadoda asemuva ahle afa. Why umlilo ungatshaya abaphambili, utshaya abasemuva? Yikuthi laba abaphambili ababephushelwa babesithiwe, babefihliwe, babezitshelwe esithandweni somlilo. Uverse 16 wayeqede konke. Abafana babekhulumile bathina kasidingi ukuzilwela kule ndaba. Ukhona osilelayo, ukhona osithayo, ukhona osifihlileyo. Thina vela ngeke sithole ngoba impilo zethu sahle sathi sihlangana layo indoda lo owasindisayo, sahle samnikeza impilo zethu wazifihla. Wena mawufuna ukubulala thina qala ngaye, uyezwa yini? So babesithi abafana laba ongangokuthi umlilo lo wehluleka ukubatshisa, wayalanda amadoda asemuva, wabanompola bengemuva, wabatshisa bengemuva, wabawosa bengemuva, wabayitshisa nyama emadodeni la angemuva. Ngenxa yokuthi amadoda la ayesegcekeni, babenganikelanga impilo zabo kuNkulunkulu osithayo, uNkulunkulu ofihlayo, uNkulunkulu olidwala, idwala eladatshulwayo, idwala elavulekayo lasinikeza indawo yokucatsha. Haleluya. That's why umunye umhlabeleli esithi yena uJesu Kristu lidwala, konke okunye kuzadlula.
Haleluya. Omunye umhlabelela aphinda athi yena wahlethulelwa mina dwala lapha kade mangizifihle kuwe. So abafana babefihla impilo zabo edwaleni, idwala lapha kade. Haleluya. Asihambe le ndaba sivale. Verse 23. Kwathi amadoda la womathathu ayebotshwe nko awela phakathi kwesithando somlilo olavuzayo. Verse 24. Khonapho inkosi uNebukadneza wathi lothu ngokumangala. Wabuza abacebisi bakhe wathi, kanti angithi abemathathu amadoda esiwabophileyo sawaphosela emlilweni na? Zwana, umdala ubuza into ayaziyo. Kambe wena ungahluleka yini ukubona unumber 3 ukuthi amadoda owabophileyo angu3 ungahluleka yini? Ubephandlwe yini ade engayiboni? Yikuthi umdala usemangele kukhona okuyimfihlakalo osokwenzakala. Kukhona osokuhambulwe uNkulunkulu asebekubona lapho. Umdala sebona into kade engayibonanga, sebona into kade engayiboni. Usekhuluma umdala usebuza umbuzo wento ayaziyo ukuthi empeleni bemathathu amadoda abanjiweyo wabotshwa. Zwana ukuthi uthini umdala? Uthi kanti kasithathanga yini amadoda amathathu sawabopha sawaphosela emlilweni na? Bayaphendula abafana bakhe umdala wathi liqiniso lelo onkosi. Wathi ubone kahle nkosi, ubungekho ikhuthe manje number 3 uyayazi wena. Uyakwazi ukubala wena mdala wena. Zwana besiphosela abathathu right mdala awuphambananga. Verse 25. Wathi khangelani. Ubonani umdala? Uthi khangelani. Ngibona amadoda amane ehamba phakathi komlilo engabotshwanga njalo engalinyazwanga lutho. Njalo owesine lo ukhangeleka njengendodana yabonkulunkulu. Haleluya. Uyizwile ivesi? Wathini umdala? Uthi khangelani. Ngibona amadoda amane 4 ehamba phakathi komlilo engabotshwanga njalo engalinyazwanga lutho. Njalo owesine lo ukhangeleka njengendodana yomuntu. Hallelujah. We have a God who is greater than our problems. We have a God who is mightier than our problem. God is bigger than our problems. uNkulunkulu umkhulu kulenhlupho zethu. Khumbula umlilo lo kuthiwa wabaselo kasikhombisa, but amadoda la kuthiwa sebonakala sengu4. Beyi4 benjalo kabathi hayi kabalimalanga, hayi kuthiwa bayahamba. Wena wake wahamba yini phezu kwamalahle? Wena ungathi unganyathela ilahle la jump uye phezulu ugide lapha amantshomani uyefaka unyawo emanzini kuphume elinye ithuthuva elingenziwa. But lo mlilo ubaselo kasikhombisa 7. Uphelela akusela ngangale kwawo because number 7 umelele ukuphelela. Zwana kuthiwa umlilweni onjalo uNebukadneza babonakala oShadrach babonakala behamba kuwo, futhi akabekho bodwa bayi4. Zwana ukuthi uNebukadneza mayibabona bengu4, owesi4 uthi mbani? Kuthiwa owesine lo ukhangeleka njengendodana yabonkulunkulu, ubonakala njengendodana kaNkulunkulu. Umbuzo wami kade ngawubuza ukuthi uNebukadneza umhedeni lo, inkosi yeBhabhilona, ilizwe lisanganisekileyo, confusion, uyazela ngaphi indodana kaNkulunkulu? Uyazela ngaphi? Umbone kuphi? Wambona kuphi owesine lo azamfakaza ukuthi ubonakala njengendodana yabonkulunkulu? Kuyavuma, kuyangitshela ukuthi abafana laba befika eBhabhilona kwakungayisibo abaphilayo impilo zabo, babethukuze kuJesu. uJesu wayephila ebafaneni laba. uPaul kwelinama ekhuluma Galatians chapter 2 ivesi lingelika20 uthi ngibethelwe kanye loKristu. Kakuseyimo ophilayo kodwa uKristu uphila phakathi kwabo. So uKristu wayephila ebafaneni laba, okungawukuthi nxa babephila babeveza uJesu obasindisileyo. uJesu wayebenza izinto
Ongangokuthi uNebukadnezar wathi babheka embheka lo wesine sembona with his naked eye, wamrecognize ukuthi nguye ohlale phile ebafaneni laba. Ya, haleluya. So abafana babengahlalanga kodwa, babekhuluma indaba kaJesu lesiphambano, babeveza indaba kaJesu lesiphambano. Ongangokuthi uNebukadnezar wayehlale etshelwa ngendoda yesine engakayiboni ngamehlo, wayehlale etshelwa ngayo ukuthi thina kasihambi nje sikhona esimchumayela, ukhona osindisayo. Haleluya, haleluya, haleluya. Zwana ngikutshela, iBhayibhili kayisitsheli. Uyayizwa yini imfihlakalo yeBhayibhili? Uyayizwa yini imfihlakalo yabasindiswayo? Ya, nansi isiji sendaba. iBhayibhili kayisitsheli ukuthi abafana laba abayi4 bayibona indoda yesine iphakathi kwabo. iBhayibhili kayitsho ukuthi abafana labo uShadrach loMeshach loAbednego bambona owesine elabo esithandweni somlilo. Kodwa iBhayibhili yasitshela ukuthi ongaphandle uNebukadnezar nguye owabona indoda yesine. Umbuzo kade ngaba lapho ukuthi waya abaphakathi komlilo abayibo abalendoda yesine bengamboni owesine ngamehlo abo, azabonwe ngophandle komlilo onguye ubajikele emlilweni. Zwana ngikutshela, abafana laba abayi4, the reason why bengambonanga ngamehlo abo wesine ukuthi vele babembona nsuku zonke ngokukholwa. Abafana laba babengahambi ngokubona, babehamba ngokukholwa. 2 Corinthians chapter 5 verse ngelika 7 ithi, for we walk by faith not by sight. So these guys were walking by faith not by sight. That's why kungadingeki ukuthi bambone ngamehlo, because babehlala bembona ngokukholwa. Kuyini ukukholwa? Hebrews chapter 11 verse ngelika 1 lo 2 ithi yena ukukholwa yikwethemba okungabonwa, yibufakazi bezinto ezingabonwa. So abafana laba babengadingi ukuthi babone owesine, babedinga ukuthi bamkholwe ukuthi ukhona, ngoba bona bahamba ngokukholwa. Haleluya. So uNebukadnezar wayengumhede, wayisiphofu ekukholweni. That's why kwadingakala ukuthi abone ngawakhe amehlo lawa awenyama, owesine osebafaneni. Haleluya. So bathandekayo, ngifuna ukukutshela ukuthi phakathi kwenhlupho zethu zonke esihlangabezana lazo, there is the fourth man. Haleluya. Phakathi kwesituation ophakathi kwayo, there is the fourth man. Zwana ngikutshela, kukholwe khona lokho, ngoba uJesu ukhona kuzo zonke inhlupho, ngoba uyazazi ikhona indoda yesine. Ufuna ukukunikeza isibili ukuthi ukhona undoda wesine osindisayo, ukhona undoda wesine ovikelayo, ukhona undoda wesine osilwelayo. Wena kukholwe khona lokho phakathi kwenhlupho zonke. Gcina ukukholwa, because ukukholwa yikho ukwaziyo ukubona indoda yesine. Kusho ukuthi abangakholwayo kwesinye isikhathi uma bezozama impilo zethu, befuna ukusithumba, befuna ukusibulala, befuna ukusithakatha, kwesinye isikhathi the reason why bejike endleleni yikuthi bayambona owesine ehamba lathi, bayambona owesine ekithi. Kwelinye ilanga hamba efunda uJob, kuthiwa khona uSathane wathi ebuzwa ngoJob ukuthi uyiqaphele yini inceku yami iJob. Ya, wasesithi ngingenzani ngoJob, because wena uJob umbiyele, wena wayembona nini ukuthi uJob ubiyele? Ukuthi wayezama ukufohlela empilweni kaJob, mayesethi uyathi uyafika athole kule ndoda yesine, athi ngqwangqwa le ndoda yesine eyelwa impi zako-Israyeli, waphenduka endleleni. Haleluya, haleluya. Bathandekayo, ikhona indoda yesine, ikhona indoda yeCalvary, ikhona indoda yesiphambano, imfihlakalo emlilweni. Haleluya. Hamba uyebuza iBhayibhili yakho, kwathi connection yezulu lomhlaba isiphukile, sokule communication breakdown phakathi kwezulu lomhlaba. Le ndoda yesine le yathunyelwa njengelink eqhuma bheka umhlaba unamathisela lezulu. Hamba uyefunda iBhayibhili yakho, Genesis chapter 28. uJakobe mayebalekela umfowabo, esesaba ukufa, esesaba ebaleka lempilo yakhe, uJakobe ezama ukubaleka lempilo yakhe, wafika endaweni okuthiwa kuselusa. Mayifika lapho ilanga selitshonile, wathatha ilitshe waqamela kilo. Uthe elele phezu kwelitshe, ngiyalithanda indaba yelitshe because ilitshe nguJesu yeswa, idwala nguJesu yeswa. So wathi eqamela iJesu idwala, waphuphani, waphupha ilele elalisuka emhlabeni ezulwini lizonyathela emhlabeni. Haleluya. Watshengisa icebo losindiso, watshengisa indoda yesine ukuthi uyabona uhlupho lolu olukhona koplanet Earth, izulu layehlisa ilele, layehlisa indoda yesine ekhona phakathi kwenhlupho zethu, ekhona ukuzosindisa. So le ndoda yesine ngifuna ukukutshela yasenzela konke.
yasisindisa, yasibhadalela ama-2 requirements of the law. Uhlupho lwethu lwabhadalwa indoda yesine, uyezwa thina wena lami asibizelwanga ukuzokulwa, asibizelwanga ukuzosebenza, sabizelwa ukuzophumula enyaweni zendoda yesine, ngoba iyasindisa, iyelwayo, iyesindisayo, iyelwayo, iyevikelayo. Uyezwa yini? So bathandekayo, ngicela ukukunikeza indoda yesine, iyamukele, iyikho konke kuwe, iyikho konke kithi. Nxa ukholwa uJesu uyasindisa, angakusindisa nguye okuvikelayo, nguye okwenzela konke. Uyezwa yini? Nguye okubhadaleleyo, nguye okwenzela konke. Thina sibizele ukuzophumula. Uyamfuna yini uJesu? Ngiyakunikeza. Haleluya.